TV ngochokeria nkatho cha mwanya gwita na mbere kurumira mubango joku kyantukia narwere ntukia Jumaine turithirwa na kagita gakega gakwarira mantu jegi mutaratara jwa CBC aratukinyete tuje Rais wa Nthiguru ya Kenya William Ruto no mbere kwithirwa akieja na mwerekera nethirwa akithithia task force kana kamiti ya gutegera mutaratara jwa CBC bubwero ntuku 10 kamiti je numbeta kwithirwa kana task force je nithite kwithirwa akithithia public participation ndene ma county jetu kimya kithiru thito bagikinya kiri county ya Meru rukirwa na roto na gitio gikinene kwithwa na secretary wa ngwataniro kana kiama kia arimo nikio nat Caxton Miungi-Sec studio chetu ibaga sana tubakona kanya kuja kwa na bautwi bijotiriga studio cha Wero TV kethe mutegeri ibaga sana olimbeta wa Caxton Miungi na jawu uganda ni secretary wa nat ndene Meru inko yuja kanya gaka gukethia mutegeri wa Wero TV nkimwira watanira natwi nikende byuire byonthe bire biwote na CBC na kinyamere kithire jeto yatwanenkanege task force ewe yathurwa ni president yaratwanenkanire tukomba kwa tukimenyithagia ategeri ba Wero TV bandene Meru bwega mutegeri no orane batukurukira 40188 nya kibogo imwe inyanya ketha wina gintu gya kuga kana kiuria kiri Miungi kuruki no withiro kigwatana bautu kurukira mutandao ja Facebook kana YouTube fan page yetu ni rietwa Wero TV tukianjiria secretary ntije ni atagwakarire nonto CBC ekweza nezite na kamurumo ma in fact oketha siasa giche 2022 ketha gwe topic ingi ari kajwene kantu baba ingi mono ni mantu ja CBC kaere rushed keretero haraka mono agutari na kuthuranira kwari na forces behind it kana natagwa akari ibwega mbete kambuge ibwega sana nonto pakiure kiu nkwenda kuga wenkuthuganya wathomia 844 rira 844 yambiritie ikwari na gintu gitagwa public participation asiasa ibatonyerete watwika 844 ikambirwa gututamenya masibo ke mesemani oya mbarasa ibara ya mantu 844 watwika tute kwari kinya baba tamenya vocabulary etagwa karakana nonto ejo workshop kagita kau ututenda umekarakana imbi watuke kwali rwari kiambire watwika gututumia mantu ya 844 kinya mukuru teta skuru lakini rira system injero yambiririe eje ya CBC kalikira muyo kwambiria karashwe thirikari ntina abariritie ende wananchi batamenya enkulikana batwe kinya twingwa tu secretaries itwetina Nairobi jwa narure and quarters mase na Karen kenda twita kwariria mutaratara ju na itogira mutaratara ju jukara kishwa antu oguri kuitha bakimenyeragwa na twanenkera CS ura waro kagita kau Amina Mohamed na twamwire bwi kwa gwita kwa taratibu antu bambe bathomithwe rĩrĩa CS aminetire anenkana program anenkana mapendekezo zetu nonto no thirikari rĩrĩa aroka wenda kwarakisha mantu na mpui kari taitirwo kenda kweza na waziri ungi uroka arakisha mantu jau na nonto kwetumikeu mtaraju kana karikira mwejeru yarakishirwe ati muntu ora woragia ora gukara ona gwari muntu thirikari atwarie kethera akwari na intimidation muno kire arimu nonto ukejotegera tha inya kiri challenges iri kwarirwa arimu bakumira muno korota gintu giki na giki lakini kagita kau ote mwarimu omba kuthirwa agita sauti yawe kuga CBC mbwa kwarakisha tuti tayari aja natagwakaria kwari na intimidation enkwenda kwa na intimidation nene sana muno nonto menyoka thoma size gokira rĩetio nĩ kwarakishwo u na training yero ikathithe gwinya Sunday na kama getu kiaritani gya question manto yau rĩa ya question na tugara nĩ tuteta training yu kuri ona Sunday rĩa cieki yampwe no tuthirika ni kwenda intimidate antu abengi sana wakama getu babutirwe bare harimu tugeta makoeni tugeta Eastern tugeta Western kwiba babutirwe na bangi batuka sacked completely ETSC non to question manto yaiku lakini manto agwita yakeja
na ndi turombia kwariria pamwe na bombo cokwa nandi ndi antu bakona na ndurito kwori ari muboni ora antu bambiria kuthithwa boria kiuria bagwa kera ke yaike tukothira na ndi bambiria gwita siru bakithomithio u endo kiwa bethomithia CBC bainge bakaya bethomithia mantu ya 844 no ntu batumenyora bakuthithia training yeka wa kiumia ntukwimwa ntukwigiri na ije kwa ntukwimwa ntukwigiri kwa tukaranda bakagitate bakera bakumenya akiumo basoka na yuju kwa waritanya bakira ntu nyabongo abathoma gintu kigeni batiji atwanjiria challenges cia resources mono mwaukuna syllabus nontu ukethira mutaratara wa CBC indi kurira ri utumirwa ni ikurira mwarimu araita nario 844 gukana ndi aritana the same thing ntijikitha batathuganite ntijakio watagari mwe mantu amakuja kuri yejite mbeti kwina problem ya supply ya mauku nontu kagita kaka mbere ndenda tugweta mbere ndu tiraga kurikana mantu ja mega ya kuruki mantu ja mega ya kagita kakibaki rira twambirite free primary education na free secondary education mantu amauku and teacher kana principal beta bakarandi na kamiti yewe beta bakaonda mauku bagaikia gwa bukusera getogora wa publisher riu akareta skuru riu ari mibombo karande bakionda subject ira bakwenda pongo ene na bakomba kuonda rakika gitaka kana ndi thirikari yajukire mantu amauku bakagura bongo kwa publisher beta bagetha kwa publisher bakaonda mauku bakareta skuru ikyo kona skuru yetu jena mauku ya mwe kithumba yatutumikaira yotheri no ntura publisher na kwenda ku justify mauku bezira nekiri thirikari na randi no kumenya kwe mauku rimwe atiraja na ngugi na ito tutume thiyo yaitagwa na uria o publisher kenda yeja kundampo skuru riu ataga teacher na arimu bawe principal na arimu batena ngui mauku yogitete ate mauku bareteri nekyo kware kwena mauku ya mengi sana yatutumikaira skuru mwanka twanigire mantu jarage buri yetumikaira skuru for example arimu betha bakarinde kuri baonda gintu ya Bible ukona Bible yutumirika skuru no ndiro tubagwita na CRI na religious education ikwetha kwena gintu gitagwa story books no tubakwenia nzi chungu kenda no bomba kuthomaga nyamwire ikwetha kwena gintu ja dictionaries ikwetha kwena gintu ja atlases wi ya onda gwikeja lakini ayo no tubakuya kuya ya subject tugintu akiginde ne skuru na teka kuna nyamwire ko na ndokona kwena upungufu skuru gintu bya byendeka no tubakuya kwenda ka yatembio yateo inga skuru iswete mbesa na njirengi kenda yomba kukora interview kwa wata kima ukuna ndeja ya kwero ya kitabulea thirikari iritage publisher no uchamuku skuru yongo nandi mwanka bagira mbukusera sina babange nguge para baburi kweza bagiga ya maukwe skuru na kametera ya onda maukwe skuru atugete na nguge ati tanambira gutariria mbuga challenges cia mwarimu kiri mutatara jojo CBC apart from kuigwa wagweta training uga batari bagutrainwa bubwega batari na kagita gake gagutrainwa mwanka bamenya ba confident group kumenya inyaimbio yongo bongo bagwitana muritwa lakini atwaririe understaffing kana wingi bwa arimu ibangani kuthoba kiandu CBC bete ndendo gweta gintu kimwe twigwata challenges naji arimu ya mbere arimu baba ikubatenganya watega na no kotorigite mantu yau nyaki mutaratara ya to gaito kwenda twarekerwa arimu kwena arimu baba bengi sana graduates iteandiki kwena nani graduates iteandiki na class ya CBC kenda kiombo succeed kiburi kwitha kena between 15 to 20 lakini watagaira simo bia tunandiki na 70 bimo bia na 80 kwimo bia na 40 na mwalimu no umwe kuthomithia antu baiko mwalimu umwe kuthomithia ku kwena understaffing nyine sana na iro turoria thirikari ni tuhandikira arimu babingi ketha kethira karikira mwegeta nae igeta na mbere ku kwena understaffing na tuna ndu babingi sana bateandiki nyethira rimwe twina biura bibingi sana tukujuria turatongeria barimu no ntu TSC wataga yande ne Meru twina ritani ba 2010 bateandiki twina ntu ba 2012 bateandiki 2014 bateandiki lakini ugitha gonto kongi kwina ba 2021 baandiki no etagwa kuona kongi ntina TSC kunengana form anto ibira antu bakiri kurutairwa ugatha kwina form ingi iriku atani ukona antu ba 2020
ba 2021 bandiki ba 2020 bandiki lakini baba thingata mutaratara ngoma batandiki na itukuwa thirikari kethe kandikanwa ni thingate mutaratara wa first to be trained no first to be employed na etukuri na umitande tukwenda kuthiria backlog ya antu aba training ndene Kenya muntu ndauga kwina graduate na non graduate kwina altani batengani primary na secondary batengani ende altani batraining lakini baba training nabo batraining na 844 system na ikioto yale etoria thirikari baba kuma college universities bethe bakiomborita na antu mantu ya CBC kethere getai bakeja in the field bethe bakomya mantu ya CBC training colleges vehicle ithomithagia arutani ba primary nabo bambirie nyabo kwa gi curriculum yao ba include CBC kenda ndo bakauma no bethe ba bakiomba kumenya mantu ya CBC antu baumana baja gutirina gwantu kuijire kantu kwima bero bakomenya twenya thina ya trainers trainers baba yukwa beta kuthoma ate antu baigitwe rwongo muntu ataga ikwantu kwimwe akeya kuthomithia ritani ni ukwa kuthoma aya kithomo uku asoka kabera down road na ndo tukiwe withina ekera muntu kinyo ngwatije kinyo ngwate kumenya kana ngerie uku ero ande thio kathomithie enda gitothomithio tikia umenya ga kuthomera bangi eta lecture na ndi tukaya tuna thine na ekeyo kumenyeria gakaranga ingi igakaranga inkwenda kugweta thine ingi iri arimba kwetha benio otigu arimo bakizuro bakera we bagora nguku nwigityo gwe thai siasa ntikumenya ende utengu amatunda utengu kwa arimo bareja rimwe ira practical sikwenda kuthithwa na ndi na kumenya ana banande kinyoka mwori wangu kwithinja watemenya na ndi mwarimu atuka na kwenda kugitata kudemonstrate na ndi bomba kwirwa antu abagora nguku bakaga group kenda beja na ndi group irete bi na endo kumenya lebo muntu la negative menya kona negative side akawengu kugitata yarimo bakwenda kuria nguku lakini uti mwarimu uri ya nguku kinya bakanda mostreterwa no wana bongo bagitata baruga bae bongo na bakanda mostreterwa no uti mwana utenda kwirweja na nguku kenda baruga bari anu ntunja batirija lakini yote issue nandi issue ira nene ni batu turarimu kwina thina ya internet connectivity no ntote skuru na internet uteje na waters ute connected na wifi na ndo information ugetagisire basire download ugita lekero download muchiari agita nyango gira ate tare rwa ngugu na ndo ataya mwire cyo to pesa nontu mwarimu atina bundles cie kugura bundles kinya muchiari ugwira akagure nontu mwakere ejani eriro eta kangugu atethire muchiari mwana wai wataga chiari bamwe nyaba ko thimu imbino tukathimu kabera ko ikamurika mwizi ikabambe benako riu nyoka mwireta kangugu inageta kungugu atemenya muchiari unge ni asola na riu mitana kuremio tuku akija na minoge na yake mwana weno mwira mantu yai kinya stimo tujo batestima kwa wate nombi ko cyo kona ndi system wenu ina thine ikario no kuthana to lift mutaratara jwa developed countries bugata to lift mutaratara jwa ndiguru area stima i basic cable te mtote stima te mtote wifi to ja komereta kiri naraba tu tungwa skuru chetu imwe tigana inya stima itine inya roje na bari thomera rungura miti atwaretire system yotonga twareta system yukiriukia na tutamba utonga no twarita skuru ndiguru iri tumairayo utikira swita ona gitina TV kenda mwalimu enda ko demonstrate agekira projector aja and demonstrate rana mwana kaitho nyakenda ko demonstrate yengo ntwera computer wena kuthithia kaitha ya practice syllabus ira tubaire developed country no tutea igerio ogwa no thoko mya skuru ina twira twithomithia gintu mwanya no tukwena competency ukwenda wa chief na lazima tuthithia twathia kigerio kimwe ka gintu kimwe mwana agatira kwena ora bwiri kuthomithwa kenda gwatana abangi no lazima beteni bari amwe ko batu twagwatire mutaratara wa ndiguru itonga twajureta na ariku na oni bete ngutaka nkona ka
twakinyiritwo ni achungu bakenda kwa achieve gintu kimwe either nande nuye ndo kwenda kuleta gintu gya guntu fulani nkeya ngukinyirie kyo nuntu kayoswa expertise wakwa na ndomba kwitha kwina into achungu benda biao tutumira nande batukinyirie mantu jaiku batukinyirie mantu yaja. Number 2 kenda mwire kenda system mwire ndi kwenda succeed bwegama according to me bambiri kwambiria model class model class kambiria mwini every county tukagwana ndi county ya Meru tukwambiria CBC class tweta Embu tweta Tharaka-Nithi utwike nandi antu bonthe bakona CBC class ro buri kugitatea ndiwe rega improve rere antu bonthe bakaba mugitaba bakaba kiona etha ni njega kana mbio ni nthuku kwina model class eka-adaptwa ende tutwathithirie atwarire mantu jegie classrooms kana irasi kethera ithimani kwithirwa CBC ge succeed, that's number 1. Number 2 gwe class ge gutwa junior secondary ntije kethera ikiari clear buru kethera bukenderea gukaro skuru ira burari irasi bya kubingo bya junior secondary kethera ni arimo bara bagaitanwa iba training kugetabura junior secondary kana bugeta skuru ngi kana na tagukari kema pendekeza thirikari President Ruto alendiraga korete eu barenda kuyukia grade 7 twana bagie kebe kya grade 6 turoba bwiri gwita junior secondary na grade 7 grade 8 na grade 9 ni gwita junior secondary now batwi tuli alimu itu research ndene Kenya na research ra tuthithitie itonete ana baraba grade 7 grade 8 bamone na batakura na wikite mwana sana 7 secondary kwenda gintu kya tutaka kacha ya Meru butule ya Meru ito adaptire to mwana akayothire kigerio no mwanka atanwe kenda atano mba gwita secondary babuzanira barabange no tugwetu mikiu ituye secondary nande grade 7 na ike atatanira ntu bariki standard 6 no hataga tuitwana tunini koiro turugia atiri kombeka grade 7 grade 8 na grade 9 ni twike domiciled ithi endene ai ya primary school ni kenda kwitha kwina continuity mwana akathomera ariku nontu advantage mwereo nona thika ina nenkana ira mbesa ya gwaka irasi ikiuge kunenkana mbesa ya gwaka irasi bia secondary endo tikyo kya nenkana roi primary na nya secondary bitanenkana bingani na kinya CS wa education magwa akaria awe percentage Meru irasi byanke 80% enda atekwa ni irasi bingana atekwa secondary ngana school iriku ni irasi bingana binenkaneri na ni irasi bingana byakitwe ala in terms of percentage leo nyakeza bane byanenka irasi ngana ri bikeza byaki irasi itere to 80% kwa unandi atatweka akiria no tunakwenda okunika chiari mezo kwa iro turugia no irasi bibitengani then primary schools ana bakwe na bathomana irasi bibire mbio biriho irasi bibiriho ibarekero bathomere ndene primary na bathomana ndene primary gintu kya kiomba kuongereka ki ni thirikari yomba kuongereka no tukomba kwithira kwina experiment ka thiragwa kwa unande bagaka class kimwe kai alabu kaya saba ndene irasi bibinge bya kuthomera bire mbio. Number 2 ndene primary school kwena aritani bena diploma ndene primary school kwena aritani bena degree ndene primary school still ko bena masters yoku kwa aritani babe primary batuke babaga ikwena ndi baikwe junior secondary ende wathianwa primary no kumaritani bana babaga itia ko bagaitania na bao na baba thomithie na skuru no OTSC ekomba ko distribute aritani bana grade twagweta nikenda bakomba kuthomithia iu kwa iturapendekezire grade 7 grade 8 na grade 9 batuke domicile ndene ya primary kana mwana ile ukura na kwena irasi na kwena alimu aya atarire mantu jegi achiari of course achiari bombeta kwithirwa kagita kari bari sideline tijikata kiri participation yeje achiari baraita maoni jao bwenya kada ati achiari bobongo ngwataniro
ya aciari nontu ibo bombete kuthoma kinyirika nene inya ke involvement ukataka kiri setup cia lifestyle cia ntukuji muciari mbuga inya rimwe za utuku mono nontu no aslire ukethira no we mwana ore atereta kumba kwithira akimuthithiria untu bona for example bona rimwe inya muciari mwana andikirike diary mbuga tuge for example no mbegintu na clay kana kintu gite kuoneka mbuga kiri mita na rĩu antu bakuma kwithira bekara ntikethira aciari barari involved this time iwe kambuge aciari kiri retore kwa Meru Meru aje uju ikwari na representation nyingi sana ntukwande kiama kia nati kiareo kiama gia kupeti kiaretire county education board ni eretire makanisa yaretire group ya Muslims ni ejire na kwena group nyenge jeta solas na kinya aciari representative ba aciari bareo baretete maoni mwanya mwanya bakigira kumba kuga na ndi kiri curriculum ya CBC ni kwenda gucisha aciari muno ni aciari baba gucicwa nabo bakwethia batena uwezo bakomboteithia na bao for example no titoro maka kwethia kwena environment mwanya mwanya no ntola tuthomithia na mantu ya swimming ndira na ndi muciari ura we ni Kisumu ka Mombasa we mwana akomba kwithia practicals no ntola kwina neria ana Rwanda na Tharaka na uaga itano atia ukona ndi mwana ni akirwa nkunia ni akonengo ni agwitano noi swimming o mwenga urumba tumba kugitatia ndira ndo gitana swimming yeu waya back stroke no gwitana mwana nkunia ni kenda te agitabura ukombeka mbera muciari ugi wan example ya muciari tukugaira muciari ukara town atararo nete ntubia video na risabu na ero no kumwera kagitatia nyomba ira twakaje Kimeru mbere chakithio ruri hati mwana atararo nete nyomba je ure kari endo mwire antu bakara nyomba je na ndo mwira thithie na station nyomba je atemenya no ntunya jari watu na bunye bongo no bakari oriku no bakari nya atarami onete na kugya mwana oyo aciari bainge batumbo tethia na bao nontu muciari tu single parent na kile mwana skuru buga boarding kana ndi secondary school ndi primary school kenda mwana athoma muthanyo tu kwasema ni yete kona kya kagitate ko muciari te ka karanja ni asura kintu kero swana ikira mwana wakomba kugitate ni kya komba kuria na wataka bamwe baingi baterwe bojuwe na reserve na baingi baterwe bojuwe ujuwo rotere na imwe kurote komba kuthithia nwatia yo kamwira kangugu kenda tethia kanaka athithia atia ko ikyo kwa tubiri kwitha kwena matuya maingi jabwiri kwithira utrano to part of national utrano part of national conversation ni gwiri gwitambere kenda twana antu baba gatewa ate nanti kethira tukari training ya aciari nonto personally ndi muciari o mwana CBC no gategera batura twathoma inya basics cia ABCD batutuga ABCD bondo na bakiuga bu kudu something ntijega aciari bakari trainwa kana natagugakara aciari abageta seminar skuru nonto jira maingi withaira nuko ne mucia mwana umwake ndiko ko mu mislead inya no gukwira ari tutugau na ndo ataga kithomo kia nandi kwena mbere boy kwa wa ABCD lakini ari mwana akithomia no mwaka wa sound area na lete wirita ikyo tumakiwa ndikenda na andiki akamenya sound yayo niji no gete nyagi thimu ici tu ukenda kungugu kona sauti jai je thimu wona kwere pronounce wa b kwewe pronounce wa kenda sauti umekenda lieta kugwathiania rethe arice kugwathiania leo na andiki kou batu ajari babere mwana turamutethia na betu kimanto ya reading no turamutethia tuba misirindi lakini nakuto tutuleo ende tukathithia thana no tutuleo kou rimwe nakuana rimwe na Kiswahili kuligere sana antukiwa asiyefunza na mamake funzwa na ulimwengu kwe mantu ya mtu ara gothomera skuru ana twaya thomera kaja muntu no tukaya to internet na tubange tukathoma aya atorire mantu jegie ana baraba mbakwithwa bena special needs ana baraba tigagua ana baraba bationa baraba bathomithagwo gutumira sign language baraba bathomithagwo gutumira brailles nontu bate kuona arimu baria
eka bidi na ndipo mbe kwithira bagechi ya assimilate upia kire ibwe ga kambuge na ndete ugo ya mukulino ure thungutha mbere ya baempe no tore condition ndi twanenkanire SNE na twauga kwina problem muntu kwina needs mwanya kwiba physical eba tuba gwita bathuki maguru tuba kwenda kuthoma na te maguru aki kwibange ba hearing ine matu kwibange ba mento to antu ne bakwenda kuthomithwa na blind antu bonthe ma iba kwenda kuthomithwa na kwiba bena multiple iba kwenda kuthomithwa twina ritani ba bathomerete iu muntu geta ya kaga na ndi kwina kaga ndef baiba kuigwa kwina mentally na sukuru yetu iziambirite gintu gitagwa special unit special unit ni ndene primary school kwenda kwina class kiambirite either kia mentally special unit keda gandika unit kau kathomithia ba mentally kakwe bange bathomithia yantu mwanya na ndio atagari mwa bathomithia mandu batu ukona baikuna batandiki kwina kwa identify centers ya kwa identify tu bau ni nkai mtu atakana ndende na miro ndo takaga tobe ta kwa identify ro na ndi na otege ibaba ingi sana kairi kuri ajari babo bakarana yabo babe kanja babekite na muchia mate muchia ruga wa ajari mwana okariu ena gora bakaro na wono gwiri gwitana kenda mwana uga komba kwa identify kenda komba kuna ngwa githombo giku twina ari mu mwanya bathithie special needs and different needs na ikyo tugite thirikari ni yake at least ketha ni every sub county ketha enyo no twatagana ndi for example in South Menti ira twina yo ni ego yake Centrusi na Centrusi ni oteke kumboka vairia cionde watagana na yu Meru na yu Rutheru ni twina kaga na kaga ndef na kaga mentally ni yambiriru abu ake and district ingetingera ina turu ya physical nyamwire handicapped kubu kayoritha nangi kwitina jio na nyabo bwana bakwenda bantify bakenda bagitatia na twina rimwe bangi sana bathomerete batayu kwa TSC bakire agwa tanto ba special needs endi bathomerete yo bena yuyu no tuwe thirikari nimbe kubajike bonde bakwamba kuthomithwa nuntu twe utina right for education bana bo bonde bagwiri bathomithwa kinya bakariu na atani bathomete ko TSC ni gwe kubajukia ibahandika unfortunately kithomo getho ni kiomba kwithwa gikirumirwo ni mantu ja maingi mono kagitene gakathano irangenti mono kithomo kirangarate no mono ni mpara atorire mantu jege school feeding programs nonto CBC kenda ya successfully mo irasima mwana ombe kwithwa consistent kiri gwita skuru na rimwe ana beto ibomba kwithwa bagitira skuru mono ndire ampara yomba kwithirwa igitonya nonto mwana of course atiumba go concentrate na rimwe na kwaga kainya kau akumba kwithirwa akija skuru nticheketha yonto bwithirwa tabukiariria kenda at least ukethirwa te mwana gutira skuru na bonde bakeba bakibenefit kuma kiri CBC ibwa ga kweria ogwe anga ko thomete report ya kwanti ina atia mando yonde twaya ya CBC ye CBC task force dwana kandire to wane kende succeed kede geta mbere mwana na mpara atoba kuthoma na ana baba umete nja mwanya kure umete nja rumete gintu kuroreu na bejare tupangania bonde momwe ilo to githirika ni gede kunenkana kwithe school yonde jina feeding programs nikenda na bakombongana na mwana rite ikyo tumonde nesa kore school baba no bonde batirita womwe no tubonde baira breakfast imwe bakara lunch yawe bakara supper omwe ko kithomo na ndi ikukira gito tofauti no tuyongo tofauti ende mantu yangi physical yeda ya imbeo balanced ya balanced ko kyo to thirikari ni rete feeding programs de school yetu muno kurara mpara uketha kwari na feeding program yana batengigwa bamwe batirite skuru nandi bateta skuru nuntu nandi mwana atana yakora na atana mbina nja bakari batana gintu leo kira onetete skuru nasoke kairi no tikia kara no akagwa kawanti wenja no kithiruka ndo bakuona no gintu kiai yakuruma nuntu kwetu mikiu itu nyampare yoku itukurinya thirikari ni rumbe kureta
feeding bya korea kinya mbere feeding programs ya mbirwa unto kwa kwena mpara iri bikwendeka muno turandike gero gite kuthithwa KCP na yangi gite kuthithwa ana baba kaige bali na mpara kwa ibomba minyo tumbe kuithirwa feeding programs na ira ndete ya short time ithirore kede continuous ndene ai ya ndekuru kaje ku the feeding programs gita nambe ntijekire batwe baratuti kwera baratwe naja jututi stakeholders ba kithomo directly ni mbio yongwe kwendera no tumbije task force ni meri tantatu kuthoba kibirania banenkanira report after public participation tijekira ni jembie gwetana mbere ngo ande mano mwanka ba compile report ba compile report na kenda bomba kwandika conclusion ni abatikirira president batikiritie conclusion yao na alimwe kwirota gororia no bunuroria bakote kwa thirikari ate gwantu bonde wataka githomo kia CBC gikwenda cost ni guru muno na nande president Ruto no mato ya muthinga tete ya mbesa ake ya kwenda ka mbesa ake so esa like round ero nyamwene kwenda mbesa nyingi zazo tena jona ene gitata nirekwe nerunga me esa like round no tutoka uga report yite kendai onto tagira sipi kwenda byakwa arimu bakwenda kwa kwenda connectivity kithiguru yonde everything kwe program ije byekora byonde birenda mbesa nyanguruke ira ministry location no yike mbesa iri ko ku ministry akwichionde ategera kona ari kithomuke kwenda mbesa hii nyingi sana na nolikana ugete atakuja kupanga hii maneno ya CBC atakuja kupanga ataugeta India na bateza bakwangaratanwa mono especially ba nande barade bakuthirire grade 6 na tawaka. That's the question I trugwa ikitugwa na ndibe ibeta na mbere na iwiraro onto bareke ro geta primary bakaya ba continue tena kigo bakeu na kugutira kwena thina guchinja kairi indi katwetere mapendekezo na ndi wewe muchiari wendate me antu babengi batata muno bakiuga meri tantatu task force nero kagitaga karaja muno nontu timeline iwe meri tantatu antu babengi bagiuga antu jamengiza kedajo karika KCP kugitwa KCSE kugitwa angambi kana turinge bakanya kanini na ndi tukendera ku reproduce mathina zira twagitira kaidi cha crash nyata kama ndu aya leo no you don't treat the mind of a person the thoma mind mtu rakwenda ronto kia tumete jana mieri wetantatu nwe wije ne mwambuga ne unande tende confusion yekwejiro gato set nyuma twetana mbere na wataka nande kimieri tantatu baba ngiri 6 bakaba gutangiri 7 weteta ko secondary kana primary utugo confusion tugwa bakagura Sunday nande izino totengiri 8 wetete form 1 kama kawaida eto betete baba zibangiri 6 na telo tungiri 6 na toba tungiri 7 nano kuona still tugato seria mwanka yomwake na baba ngiri 6 bageta ngiri 7 ye primary school ote confusion yenya mieri tawe tatu no tudrika no ide ku make decision ndichekeza kuri na official murunga mojwa arimo kiri mutarata jojo ge CBC na kethera kwejo matjabo mbeta kuthabo kiende kitheja tutagweta mutarata jwa arimo bakoro baguyurunga wambiwa kaire bwega kega thikaina ndikenda public participation ile part of public participation ambiye bwega na bono ntwarimu mwarimu atrain kuthomithia kira kanengero kya kathomithia na kaandiki mwarimu atena ugebone sana kira kanengero kya kagitate no jara ubagumo wetenya America we mwarimu tiko kanengero thomithio kiro kathomithia ko ewete na mwirene sana aya ntijekeza kwemendekithia jange bure arimo abombeta kuthabo kiendekithia tutatarire kimono nkwiri nyetu weta ngito tonga yoyo ni mantu jaja ICD wataga ICD system ingi cyo deba twambiri titwire kuyino ICD kutiro yarare menyeri noko watamenya goma ke go 844 na salira tweta na sali muntu bagweta ene ya narageta enda kero gweta sa ende tali rasimo ke management yo to menya na ale bwiri gwitate
kwa uge mapendekezo yetu tugitara ndi tukwina mwanka jola jwa PP1 na PP2 nukuona system we ni gutambu eu na twa nayo itwita ICD ni yukwithirika ni mweke national ni mweke county government ita national government nekenda ita national government arimo ba primary amini arimo ba ICD bethe nyebonga bare ande kwembio TSC na TSC ile ni guseti kinya mantu amechara yao otegeje bitara ni Meru county buga baire wa 20 kangiri 10 ugeta tharakaniri baire wa 50 ugeta kuonge baire yao jo kende nyabonga bethe abena scheme of service yao bunge kemanager wa TSC na siri basiri kuna kwa jonde manager ile nyongwa ile setwa ne KICD yao primary setwa na limwe kwenda kwena disconnect ya primary na ECD with the head teacher no in charge of ECD and the head teacher no national government the mwalimu ECD no ara ku respect and teacher no into no yembosi wano county government bwebejena na MCA bwebejena mantu bange ambite kuinoriku ko itrogira ikwithia kwena continuous kende the national government ende ku management yaiku ku management yemu otuwa yuma pendekezo trogira na aciari baingi baronire u inyethera county government yomba kwithia kenda ku manage ene nete na capacity ya kumba kurungamira yemu kwina area ingi turategerere ya quality assurance and standards ira mbere bweta inspection towa yuna rine kuthithia ngugigiri TSC iba kwenda kuthithia yo ministry iba kwenda kuthithia same thing ya quality assurance na towa eu mapendekezo yetu eu ikuitha iri department state department na bwayo the state department etindene ya ministry etindene ya TSC indi twikene ketheryo kenderwo ngamira quality education bethire nandi betagwa KICD iyo utegera kalikira mundu we baseta kaltu yethe bagwita bwega beta primary ibo tegera ari mo gwita ngugi indi batindene ai muntu otaga as things stand now TSC at the zone level ene tubeta wa CSO beta at the county level bakaya bene sub county director of education ministry of education ugeta zone level ete oni officer independent na TSC beta at the district level nayo ekedra ete na en county director of education na county quality not quality but sub county quality assurance officer naino kuna kwena disconnect muntu zone ministry nanto ya education and TSC nanto na ange TSC ri one independent so it's like le undu ithana na ande patena ba ukalia kago monariko bakayomena na kidogo waje uyu TSC ka wantu bete batita ngugiji ministry te bagwita ngugi kwa uto gwana ndikwethe kwena department ya quality assurance eri state department iteko independent TSC ito independent ministry eri independent na baka na yombo kali ngugi fantastic itrawia ka ukethia kaleo at the same time tukwena mantu yange ya TVET ndo wankwera tomato to ningi twawe tumbe tuleo atega TVET tutena muronga mujue gama na yetu kwa mantu TVET nya vocational training twira twata polytechnic twire technical training institutes tutena mutaratara byo kugana ndiri wa uma grade 6 urote kwenda continue grade 7 twakuthia kiro kya kipsali na wageta u good oro kauma grade 8 na ate kwenda gwita secondary ageta u tukwerano kwa utogana ndi kwithe kwina mutaratara yo thirikari kenda muntu kauma grade 6 musiari waregerio endo continue etena ndo tume ageta this vocation training ageta ate tukwerano na kanganira kethira kungana agukura yes na to gwikwize kwena mutaratara yuna ndikenda tondo rantu bakomba kuma au betete aya kuna gento kingi gwitwa basari basari ni a big problem kethe kayo na karwa magendo tutumenya ino ikwiye kwena basari kenda arabeto banemba kunenkerwa na muno ndene primary school ndene secondary school
ituga misiri nenkare mbesa principal na thithie kamite yawe ya kuona antu barabena nindi ai ya mbesa no tulimwe tombonekana mbesa igi siasa watuka kurana bena nindi de batakarona no they are not on the good side ya siasa tuwe gwara ndi tugore MCA oni ndaruja nawe na ina gukaigwa ngani wita kureta mwana okui keguni lakini baketha principal akanenga wele ndo yangiriegana akaranthina kamitiega na yaritani na aritwa bakoma kuona mwana ora wino kesu weu anenkerwe mbesa na riu gutitha kwina mwira kugithia ngwe thirikari akine kunenkana kiwango kina cukuru bagete report ana baba anenkerwe na bakoma kuorera mbesa ini gwa account bwega kwa hiyo tugira ndi kwitha kwina mutaratara ju mwega bakonenkana mbesa ire ku bakonekana mbesa iji atwaririo magere no ntu magere it's a big part of kithomo kinyewi tumegwetete ari uyu ntu report yete comprehensive na mathojo thema mathojo igerio kwina bonde na ndirunga maire ira ya Kenya National Examination Council NEC wataka kina ndiki mutaratara ju mweru Kenya National Examination Council ni mamirite masikio ni kumatoka nguge nyingi sana itimita ngugero nontu ategete ikigerio kera kibwe kwetha kirona ria tiro podia grade 3 na grade 6 olirwa download na ndi mazono ka download kage ugitate kithithwe ugituma result kairo kero upload na ndu na kwathwa ngugedi maza ateka kwembesa kunekwa wifi kaji aika ni downloading and uploading downloading and uploading na ndu atuka etekwenda nguichiao ile ya biri yite gwitata batugita nguichiao na ndo athegerio kina kio no gitwike kirite kama manipulated for example kagwana ndo tekegerio eba gutikerio na ndiko munya kitu ya kwandika ni altani bagasetha gerio kiao manya depending no mutani akuthomithia no bagasetha no etha ithomithia fwe no bagasetha to bagaseti na bangirindi ou lakini wataka ndi meana sala kiriundi no wona mwana onenkeri grade irigo na rigi arimu ndike akingi kija na okona mwana ona gwite to mango ne kwina kasoro au kwina ko kwa una ndi batu tutekera au tuli arimu inyethe ndegirwa antu bakepsa bakiuga bakipendekeza kwa ati ne kana resist percent sorry alimu na wetha bakene kana 40% lakini atakuwa kirigerio bina bio limwe byomba CBC yombo tweka misused haya atuthikirie o miungiro ntumba mathaje tuja kuthira ngucokire nkatho cha mwanya muno nuntu ikwana kanya kugwatania na bauti ugebwa kuba muthe tukimaruka tukimaruka kambuge kweka tukamunda atika kito beti kwenda gintu gitagwa county education board county education board ria manager kithomo county na mbere buru kwa na gintu gitagwa DB ye United wa South County kwa ukimapendekeza zetu twenda kwetha kwina sub county education boards nuntu county nasa sub county zinarengeire constituency level under was sub county lazima the constituency not to board in two sub counties the kwena sub county education boards which are answerable to the county education board county education board is the name na county commissioner usiswe no tunando ataka ne kwena chairman wa county education board na tuwe nyamwire no tu ataka the sub county and sub county level yake gairo kigeri kwena mtu etagwa urato eta DC na ile etagwa DCC Deputy County Commissioner 20C nandi nwethera ra na sub county director education at TSC kenda kero kiruga ke container abete kero kirugoro after kero kya thithwa DCC akagerwa i ngugi kona gwiri kwitha ke wakanya kenda shaga misemane yai at sub county level kenda ne ona ndike bomo kimba gwitambere kwa ewe composition ukwagwa ndi kiwa yako kya mwisho mpomba kwera tuba Meru na tageri ba Meru TV kabera nuntu kai kanya turaerwe tuso kyankaro sana nuntu kwa president wetu nuntu agwika wirane bora ugira ka tegera mantu jaja ateka umito jene ya guru na baba nanenka niri bwega
ende kauga itutembere gusupport ana betu itu support alimu na tukaleta siasa maskuru nekenda na betu nabo bakomboka bwega siasa ituringire kaja tuike skuru ala betu batara bata siasa zetu bena batakithomukira bakathoma na betu gwita bwega. Thank you. Ibega sana tawa Caxton Miungi ni secretary wa Nathden county ya Meru. Ibega sana tubakona kanya kuja kwarana bautwe wije kairina kairi mutegero rutibe no tugwikira gatanta mubango jojo kugukia ngucokire nkazo cha mwanya igwitana mbere kurumira TV ra wendete muno ya Weru TV etana mbere kurumira mibango yetu tuchemanikire ntoto cha Weru thamugwanja oni mbitagwa tinyari Kenya.